abarisa bento muri ntungamo baragangire koma habw'emibazi y'amatungo etakikoreraho kimwe ekibareteire baferwa sente n'amatungo ekirikukirayo kubasaasa abarisa aba n'okugira ngu ebyona nibibaho minisitule y'amatungo erikubimanya kwonka bitagikwatireho habwokuba emibazi munonga nk'ey'amashuyo n'endiijo emingi ekiri wiiki neecukurwa kandi munonga emibazi y'okwogesa ente emibazi y'okwoza ente naye nikyarengi munonga nooyoza ente the following day oshanga engoha nizitenga ente mbwenu hati oshanga n'endwara z'engoha zayeyongera nizirwara amashuyo munonga emibazi y'okwoza etwogesa yoona ekaremwa kwita engoha oshange n'abantu kuriya erizooba omuntu nakwata omubazi ogw'enyaanya agutabura omubazi ogw'okwoza ente kandi niyo eriyo nereetana n'abantu okurwara okashanga abantu nibarwara kansa okashanga omutindo gw'amate nigugaruka ahansi ohireho emibazi mibi abarisa tushangire baine ebizibu nyamwingi nk'okuhindahinduka kw'obwire nangwa n'okugwa kw'omutindo gw'amate twine n'ekizibu ky'amaizi g'ente hati amaizi n'okutaha omutaha akaza kugataha akaija akagatuguza n'okugagura oreba ente ahu zirikureeba zikirya zikyeza kurya ziburwa amaizi g'okunywa konka we are mobilizing farmers kutandika ku planingira ekyanda kutandika kubyara ebinyatsi kutandika turiyo nitushomesa abarisa mbwenu ngu batandike kurwana n'ekibakweta dry season feeding batandike kureba okuba hataho dry season feeding okuba baragume nibarisa gye bakareka kumara obunyatsi omwanya Justus bataringayo murisa kuruga omuri Ngoma nashoborera emiringo bwa hati ei bakukozesa kugira ngu batunge amate maingi n'okuraba omu kyanda bakuza kusharura babihura ebihamu ebi bakwokya ninga obundi bakabyariza entoki ninga bakanaga hati Rwanda bo nibabikoma babibombeka ekijuba babisitokinga rero obwire bw'omushana baronda amashini ibitere bisitokinga hati bamikisinga n'ebindi byokurya by'ente so bakatugira ngu binemu ekirisa kikubasa n'okusinga n'obunyatsi bwa burijo butukurisa kandi kibaretera kushanga ente zabo zitagira enjara Chairman w'ekigombe kirikugaita hamwe abarisa omuri ntungamo Emmanuel Arnaitwe nayenda government eyongere kutendeka abarisa tubakamanyire dry season feeding government eshimiye kuemphasizinga munonga kutamani kurebeka ngo at least abarisa bamanya dry season feeding yayongera maybe extension workers kandi ekindi price kintu kya price government kuyakuturondera akatare k'amataheru at least kikarebeka ngu kya motivating omurisa ekitongore kya Ntungamo Dairy Farmers Cooperatives ekirikugaita abarisa boona omuri Ntungamo obwa hati nikyakira amata garikurenga 2,000 buri izooba kuza omu dairy yaabo kandi barikuhwera abarisa omu miringo etarikushushana twine first of all twinaha emibazi y'ente ekindi kya kabiri twinaha nanka extension doctors b'amatungo g'ente omurisa orikwenda doctor w'ente naijaha nibakebera efumbi nibakebera amashuyo nibakebera akashanku endwara zoona nibazikeberera abarisa barikwegaitira hamwe nibenda ngu minisitule y'ebyamatungo eyongera amaani babase kutiita faari ha ntunguka y'ihanga agagasha kwa Samuel Ahumuza abwa Tayari West omuri Ntungamo